jonnon ɓeɗo al khawarij ko ɗum ɓe ati wadde taw ko ƴettugol naada ngayingu e ɓerɗe yimɓe ɓe Madina fiyoɓe anyu senna Usman tay woɓɓe goɓe tay gandal mum tiiɗa moƴƴa ɓen hay say woni yoni ko julɓe kono ɓe ani senna Usman tay woɓɓe joni ayiyay no arana ñamete ka wiyete ɗon ka baytul mal ko tawata ko senna Usman woni finance de yani ka banque islamique ɓe arana ñamete ara ko cadeau ko free e hoore ko ɓe wona ko ñamminede fof ɓe enna Allah ittan ɓen Usman tay gaymu nadama ka ɓerɗe jama o kono ala hewde ɗum ɗo fof sahabaɓe nelaɗo ɓen hiɓe yiɗino senna Usman hiɓe andi senna Usman koye hoore gonga woni ɓeɗo al khawarij ɓe woni ɗon ha ɓe bloki senna Usman a piiji ɗin fof unoy hay ndiyan ɓe ni natata tawi joni hay ndiyan si ɓe landike ndiya yarete ɗan ko ndiya waɗɗan looɓe ɓe ƴettata kamɓe on khawarij ɓe jonnaɓe tawa ɗan yarotako ɗan ñamotako tawa ko ɗan hibbeteɗan jalugol ɓe wonoy ha hajjugol lanni yawnoɓe Makka ɓen fokkiti artugol tay senna Ma'wiya laaminoɗon Sam tawi ko siɗɗo senna Usman koɓe siɓɓe waɗani koɓe ɓi bengotoɓe oɗo noon ko neɗɗo mo hulali goɗɗo Ma'wiya mo jogino kadi la plus grande armée en ce temps julɓe ɓen o nulani senna Usman o wi Usman torkema ɓay tum ɓeɗo ɓe falama warugol ma waɗanan piiji ɗiɗi newnanan min yaha men haɓa ɓe sina ɗum immoɗa araga mi hiwama ɗo senna Usman maki wallahi mi yamirta on yon waru julɗo mi dogata laamu ngun kadi julɓe ɓen halfintaɗa laamu ngun mi accita laamu ngun mi doga mi waɗo mi yaha honto haray mi jamfike lammin ɓelan ɓen ɓe maki mi dogata Madina yani Madina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o dogata ko watta wo ko ɗo waɗata ko woni min on mi yamirta on ha ɓe addani ɓe exemple ɓenni Abdoullahi ibn Salul oyo nafiqijo mo jantinoɗen fi mum siɗon manditi ka senna Umar omo senna Umar makuno wota ɓe juulu ka juulirde on hari ko nafiqijo woɓɓe landino nelaɗo accuɓe waramo ɓay hari mo sonji nelaɗo kono nelaɗo maki mi newnanta on yo warumo ha ɓe wi'a Muhammadu no warde julɓe ɗimoɓe mum ɓen senna Usmani maki ɓay tun nelaɗo warano Abdoullahi ibn Salul min kadi mi newnanta on yo waru al khawarij hiɓe wolde Qur'an hiɓe juulude fi kala ɓe anda ko woni ko wadde raɓɓin ɗingol ko ni ɓe ariri Ma'wiya ɓayo tawi joni senna Usmani jaɓali ɓeɗo khawarij ɓe andi yani news on nouvelle on hewtoyi Ma'wiya joni ɓe hulita Ma'wiya saw respectugol ordre senna Usman o ƴetta armée o ara fi defandugol senna Usman ɓe andi ɓe no iwde Makka ara ɓe andi yawno ɓen hajju si ɓen arti tawtiɓe ɗon ɓe jottako ɗon ha senna Usman ware ɓe wi ko watte wo ko fewdo ɗo watten ko waɗete wo ko fewdo ɗo watten ɗo e ɓe iwde Makka ɓe ara ɓe ari ka dambugal senna Usman tawi dambugal ngal no fali senna Usman woɓɓe wi hay golloɓe maɓɓe ɓen ɓe accitino ɓe ɓenni hoote golloɓe ko ɓe marno kon ka suudu maɓɓe ɓenni hoote wata probléme on nde no waɗa hara hiɗon ɗo lutti kamɓe tunge ɓengu maɓɓe ka nder suudu mawɓe ɓe duuɓi 83 83 ans ɓe ƴetti jawdi maɓɓe fof finançane l'islam on say ɓay satti ha satti on andi suudu maɓɓe ndun e julirde nde woɗɗodira ɓe waɗi kutuba kamɓe senna Usman ɓe ka suudu maɓɓe sahabaɓe no ka julirde no juulede ɓeye no sakkiɓe ka dambugal ɓe yalti ɓenni afikum ashabu rasulullah yarli hino e moɗon onon ɓe wonɓe ka julirde sahabaɓe nelaɗo wondunoɓe nelaɗo anduɓe nelaɗo ɓen tawi hino ton e maɓɓe Talha e Zubair e Ali ibn Abi Talib e Abu Hurayra e ɗuɗuɓe ɓe maki miɗo lando on sabu Allah as'alukum billah ɗo lando on sabu Allah jaabelam senna Usman no wadde hutuba yani dernier hutuba maɓɓe o fiyo ɓeɗo arɓe yoɓe nanu ɓe anda ko hommoɓe woni arande ɗo ɓe wi yarli hiɗon manditi ñande natotoɗen Madina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kala soduɗo koloyru ndun bi'iru Roma hara himo mari aljanna sahabaɓe wi naam andi senna Usman no ka suudu maɓɓe kono ɓe townude hawa ngon ɓe ano nande ka julirde ɓe wi naam ya amiral mu'minina meɗen manditi meɗen andi nelaɗo maki ɗum ɓe wi yarli hiɗon manditi ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fokkitino guerre ɓe noddi en fo meɗen ɓe maki kala armuɗo armée on nden ñande yani armée mo tawata nden ñande no ɓurano maporede omo wolɗen fi mum hankin ɓe maki haray himo mari aljanna ñande nelaɗo nodduno min mi ari mi waɗi armée yani mi ari mi ƴetti jawdi andi mi finance mi armi armée on complet hiɗon manditi ɗum ɓe wi naam ya amiral mu'minina meɗen manditi ɓe maki hiɗon andi nden ñande ko nelaɗo makuno ko ma darra Usmani ma fa'ala ba'da al yawm yarli hiɗon manditi ɗum ko nelaɗo makuno kon iw hande Usmani kala ko waɗi lorratamo yarli hiɗon manditi ɗum ɓe wi naam ɓe wi yandi hiɗon yarli hiɗon manditi ñande min e senna Umar e Abu Bakrin e nelaɗo mi wonno ka hoore fello ngon dilli ngo yeƴi nelaɗo maki
usbut ya jabal ɓe maki ko ayo fello deƴƴu heƴu ɓe maki ma alayka ala e hoore maɗa angoɗo fello illa nabiyun sina annabajo aw siddiqun aw shahid ɓe maki ko ayo fello tawi ɓe ka hoore fello kamɓe se nelaɗo senna aboubacrin senna oumar e senna ousmane sello ngo yeƴƴi fello ngo yeƴƴi nelaɗo maki ko ayo fello deƴƴu ka wonɗa ɗon ɓe maki ala e hoore ma si wona ɓe ɗo yimɓe annabajo tawi ko kamɓe nelaɗo ɓe maki ko woni e hoore ma ko annabajo e siddiqun gongo ɗo ɗum ko senna aboubacrin ɓe maki e shahidayin aw shahid ɓe maki si ma ɗum yanoɓe ɗiɗo shahid ɗum ko wareteɓe ɗiɗo sabu Allah ɗum ko senna oumar e yewtino ɓen ɗon ɓe warano e senna ousmane julɓe ɓe wi naam meɗen manditi ɓe maki yalli hiɗon manditi ko nelaɗo makannolan ko ñande ɓeygu an ɗimmo on feƴƴini ɓe maki si ɓe marno jiwa tammo ɓe okkaynolan ɓe wi naam ya amiral mu'minin meɗen manditi sani ɓe andintini ɓe moƴƴereji e ko nelaɗo maki kon fi maɓɓe ɗum ɗo fof ko darugol si ɓe arɓe warugol ɓe ɗo si ɓe anditay ɓe anda ko ɓe woni ko wadde ko faljare maɓɓe ɓe maki ɓeɗa fof wi ɓe manditi ɓe maki awa mi seedini Allah e moɗon wondema mi bonnali Allah ko tawata no dagina ƴiƴan an ɗan rufete ƴiƴam ɗan hibbete ɓeɗo ɓe jentaki ko senna ousmane maki kon ɗum ala e hakkille maɓɓe ɓe desdi tun ko maɓe naata ɓe wara senna ousmane ñande wiyatay ɓe sahi mbine kamɓe senna ousmane radiallahu taala anhu tawi hiɓe hoori andi weeti jemma hiɓe hoori ɓe janggayno qur'ana jemma e ñalorma ɓe jangi seeɗa ɓe huyli ka ɓe huyli ɗon ɓe hoyɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi ɓe anda ɓen kono huylagol ko ɓe ɗaani par ce que eɗen andi fulɓe fuuta ɓen no ga fulɓe konakiri ɓen kanno ga ɓe woɓɓe ara yanda kon ɗum woni ɗum naam ɓe ɗaani kamɓe senna ousmane ka ɓe ɗaani ɗon ɓe tini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka koyɗo nelaɗo landiɓe ɓe maki ya ousmane mana uka assalatu fi masjidi ɓe maki ousmane ɓe haɗima juuloygol ka juulirde an senna ousmane maki nam ya rasulallah ɓe maki ɓe haɗima ndiyan tuma nde arnoɗa madina sodanɗa madina fof ndiyam yarnuɗa julɓe ɓen fof hande ko hamɓe salanto ndiyam ko an tawata heɓata ndiyam ko yara heɓata ndiyam ko salli waɗa ay yarnuɗo madina fof sino ousmane maki naam ya rasulallah ɓe añanilan ndiyam ɓe añanima ñamete an yahuɗo tippini contenaire ji addi ñammini madina fof an ƴettuɗo charge armé on complet ko ɓe ñamata ka lawol e ko ɓe ƴawata e muɗum e ko ɓe haɓiroyta kon fof an waɗanɗolan ɗum on ko hamɓe haɗi hande ñamete senna ousmane maki naam rasulullah ko ɗum ɓe waɗi elaɗo maki isbir muño ɓe maki sa tuftiru indana al yawm ɓe maki hande ɓayɗa hoori a huntoto ka amen ga hande a huntoto ka amen ga hande ɓay ɓe fini kamɓe senna ousmane tawi ɓe jalde yiɓe mosude ɓeygu maɓɓe no maapi hoggo aɗi galle maɓɓe ɗen fof no ataka yiɓe andi gurdam maɓɓe ɗen ko gokku ni lutti kono ɓe yi senna ousmane no jala no welti yiɓe mosude ɓay ɓe fini kaɓe ɗani ɗon ɓeygu maɓɓe landiɓe kon no waɗi ya ousmane ɓe maki wallahi mi yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni ɓe andinilan hande kaka maɓɓe mi huntoto kamɓe e senna aboubacrin e senna oumar tawi kamɓe senna ousmane ɓe andi honɗum wondema nden ñande on ɓe waltata on sayi ɓeɗo hawarij darinoɓe ka yaasi ɓay ɓe tawi joni hay e goto heedaɓe hakkude maɓɓe senna ousmane tawi dambugal no ɓaawo suudu maɓɓe ɗum ɓe yehi ɓe contourni woɓɓe maɓɓe yehi natiroy ka ɓaawo ton ɓe ari ɓe juhi senna ousmane no jooɗi no janggal qur'an ɓe ari ɓe naati ɓe landitiɓe encore ɓe inni men falaya accitu laamu ngon si wona ɗum men warama ɗo senna ousmane maki ɓe accitata laamu ngo ko waɗata wo yo waɗu on sayi goto e maɓɓe towni kafa kan fi soppugol ɓe ka hoore kamɓe sayidina ousmane ɓe naɓi sokeje maɓɓe gon jungo maɓɓe gon ɓe kali kafa kan taƴi jungo maɓɓe gon o yani ka leydi la ilaha illallah honno ɓe makani oɗo ɓe maki neeɓi ɗuuɗi ko ngo jungo ngo taƴuɗa ɗo o heewi ko ngo windi wahayu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heewi ko ngo windi qur'an ngo jungo ngo taƴuɗa ɗo ɓe continue ko ɓe jangata on sayi o wubbi soppugol ɓe ka hoore sonnajo maɓɓe wonno ɗon ɓaawo on o ari o wi yo bloku kafa kan taƴi kolli makko ɗin on sayi ɓe maki qata allahu yadayk wa amak wa adhalaka nnar ɓe maki yo Allah taƴu juuɗe maɗen e koyɗe maɗen yo Allah wumina yo Allah naɗo e yite jahannam oɗo gorko ɓaawo ɗum ɗo feƴƴi woɓɓe tawoynomo ñande goo e suudu tawi ko o bunɗo juuɗe makko ɗen e koyɗe makko ɗen no taƴa himo jooɗi himo wiya annar woɓɓe naati nder ton landimo o gorko arnoɗo soppi ɗo
ɓengu senna Usman taƴi kolli makko ɗin. Senna Usman maki yo Allah taƴu koyɗe maɗen e juuɗe maɗen, ayo Allah wumine, yo Allah naado e yite jahannam. Ɓe landi oɗo ko honɗum waɗi, heɗa wi'a ɗo annare yite ngen. O wi himo tawa e warnoɓe ɓen senna Usman, o wi ɓay o soppi juuɗe ɓengu senna Usman ɗen ɓe makuno yo Allah taƴu juuɗe makko ɗen e koyɗe makko ɗen, yo Allah wuminmo. O wi hande o wumi koyɗe makko ɗen no taƴi, juuɗe makko ɗen no taƴi, wallahi luttanamo si wona yite ngen, par ce que o wi ɗiɗa tati non ɗi waɗi, juuɗe e koyɗe ɗen taƴi, gite ɗe wumi, mo andi ko luttanimo ko yite jahannama ngen, wona to yangele kadi. Jonnon ɓeɗo ɓay ɓe taƴi jungo ɓengu senna Usman gon, ɓen non ɓe pottitike senna Usman no hoori, hiɓe jokki ɓe jangude alqur'ana maɓɓe ko ɓe jangata, fi kala jungo maɓɓe gon taƴama, ɓe immaki ɓe dogi maɗum wullugol ɗo manno, hiɓe andi tan maɓɓe on hewti fon ɗo ko ɓe faala wo ko hewtoygol ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ɓe andi si ɓe gayni ɗon waɗoɓe welcome on bienvenu on ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e senna Abu Bakrin e senna Umar. Ko ɗum hande ɓe faala, na aduna na ko lutti kon. On sayi ɓe jokki ɓe janga, ɓeɗo ɓe ƴetti kafa kan ɓe soppi hoore maɓɓe nden senna Usman ɓe yani, ɓe ƴetti kafa kam ɓe taƴi ware maɓɓe nde. La ilaha illallah. Nareno sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓen sahimbinira, nareno ɓeɗo warira yimɓe aljanna, ɓe yani ko ɓe jogi VIP je ɗin ka aljanna, ɓe sutiɗen ɗo. On sayi karwa ko ɓe maki ɓay ɓe soppi jungo yani ɓay ɓe gayni sahimbingol ɓeɗo ɓe yalti ɓe hooti araynoɓe darugol ɓen ɓe tawi aya mo ƴiƴan ɗan ati yanugol e mum ka Qur'an, kaka Allah daali ɗon fa sayakfikahumullah inna allaha sami'un basir aw sami'un alim. Allah daali, Allah yonima ɓeɗo tahulu o aya alquran ko nelaɗo Allah tippinannomo, kono ƴiƴan ɗan ati yande oɗo aya sabu hollugol arɓe ɓawo ɓen andingol senna Usman wondema ƴettugol vengeance on ko Allah ƴetti responsable vengsagol ɓeɗo, na yimɓe ɓen wacciri ɗum ɗo, na sahabaɓe ɓen. ɓe maki aya on, Allah acci aya on ka Allah dali ɗon fa sayakfikahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yonima ɓeɗo vengeance, o konta ɓe fop maɓɓe, o halka ɓe fo maɓɓe ka aduna ɗo, o halko yani o sunna ɓe fop maɓɓe yawmal qiyama. Ko ɗo woni senna Usman kamɓe kadi ko ha ɗo ɓe arno ɓe sahimbina ɗo sahabaɓe ɓen aroyi, ɓay ɓeɗo hawariji ɓe hooti ɓe ari ɓe tawi senna Usman sahimbinanoma, hiɓe waali deftere nden no udditi, ɓe ƴetti ɓe wattinoyi ɓe hakkunde fotoro e alansara. Ko ɗum ɗo waɗi si inna margol fure harana e hoore yani nganto wona ko duwa, si goɗɗo maayi nelaɗo maki, si goɗɗo maayi wattinemo kisan, si ko moƴƴanaɗo haray himo hawji ɗo yo heɓoy ko moƴƴanako, si tawi ko bonɗo na e mo hettoya golle makko ɗen. En toriki Allah Allah waɗe moƴƴanaɓe, haray senna Usman ko ni ɓe fe'iniri, ɓe ƴetta ɓe naɓa ɓe wattina, kamɓe ɓe wattinanoka hiɓɓo nelaɗo e senna yani senna Abu Bakrin e senna Umar, haray kamɓe ko nokkugo ɓe wattinano, kono fof ko e nder leydi Madina. Ndi yawɓe ɓen Madina sa yehi juragol nelaɗo ɓe hollete ɓennama ɗo ko nelaɗo e Abu Bakrin e Umar, o abruto ko senna Usman radiyallahu ta'ala anhu arda. En torki Allah, yo Allah yurme ɓeɗo, yo Allah naadoy ɓe aljanna, yo Allah wele ɓe nde tawno noon Allah subhanahu wa ta'ala o fodi ɓe natugol aljanna. Haray ko ɓay ɓeɗo ɓe feƴƴini jama on, ɓe moɓodiri darugol ko hombo laamoto ha joni, nde tawno l'islam wawatano wonde ɓawo lanɗo. Ko on say ɓe lammini sayyidina Aliya radiyallahu ta'ala anhu geɗal Abu Talib, ɓiɗɗo bappa nelaɗo on, mo nelaɗo okkuno on geɗal maɓɓe wiyeteɗo on Fatumata Zahra. Haray ko oɗo woni shi'a ɓen kañum ko ɓuri jokkude, yani ko ɓe ɓuri dallinorde, na kanko ɓe jokki par ce que ɓe sendidiriɓe e sahabaɓe nelaɗo ɓen, kono kamɓe ɓe wi oɗo ñande goo si Allah hokkoye feere en aroya yewten ko honɗum woni, yani kamɓe ko ɓe fiɓi kon e oɗo. Haray ɗo ko yewtugol tumɓural ɓeɗo sahabaɓe andingol en wallahi ɗiɗo yani ko wonde yiide hande muskilaji ko yiwɗen hande yimɓe no moƴƴuɓe no tooñe no lette, ɗum na hande fuɗɗi, ɗum koko continuata. On faami tanke hiɗa moƴƴi ka aduna ɗo a heɓay ayɓe. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko Allah daalani ɓe wa innaka la ala khuluqin azim wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Kono e hoore ɗum ɗo fof ko Allah wi kon an hiɗa e needi moƴƴiri, yani hiɗa jogi jikku moƴƴo an nelaɗo. Ñande go goɗɗo aɗo ta nelaɗo inni i'dil ya Muhammad, nunɗo ko ayyo Muhammad, nunɗo nelaɗo maki subhanallah no hoolilan jeyɗo kambuji ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi, no hoolila malaikaɓe Allah ɓen, tawa ono yimɓe ɓen kalejon hoolaki lam. Senelaɗo innama ko kazzab, ko fenoɓe, ɓe wolanama piiji ɗin fof. An ko a neɗɗo hombo ha ronka heɓude ayɓe, ko a neɗɗo hombo ha goɗɗo ronka ma añude, wakkilo tunde goɗɗo no añama hara koye hoore sabu Allah o añirma, hara na sabu boneji ma ɗin an, yo taw hara ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala, sabu ko fewɗa kon, sabu ko moƴƴuɗa kon, ko ɗum ɗon ɓe añirma. Kono ndaare senna Usman ɓawo ko ɓe waɗani jama on kon fop,
ndare